Ibon chawin pakai Jesu Krista min ka hindim so ke kidovin Eliza ni khu banei cha em kilo pat tu ani chal kit tai tivin ninununga Eliza hagaw le athat thil bol theina pakai hong kit dinga jingmi ho chunga na sata ki phone ding dan Eliza in kwa kona inisim no kit deu hi ATM channel hong lut ki zo si pathin phat thei bu intin pakai hagaw thing ilung sung kot o hanna Eliza animan cha tabanga tunya nang le ke jong ei man cha theini dang hi cha kon o chi za ki theini diwin pathinin eum pi taw han ka so pi te ho Eliza hin ku apoi modan athu pi dan alo pi dan chu phat ma san lang seibin achunga pakai hagaw thing that pa ki phon dan chi mo be nai Israel gampum pi baal hauna milim hauna thila thula lunglut na pakai dan thua kona lam veina hin khona sata ani man laita pathinin ami te chu chon sit lung haina ding pathin di ta ho kit ding pakai dan thua ki bul phu kit ding le milim hauna le thilo hun ho dal kit dinga asu Eliza chu revival reformation message lo pi ta phong nya ne man cha ai kum thumle ke ving Israel gam sunga pathin gutui dai tu ni tu tanga kile dang cha ham ve wa anum laita pathine asu Eliza chu gil kil dang cha thu lo hila lampia gun pi dan ho imoven Jezebel aziba ki thua su mangling la thading agot laita in pathinin alagaw thing Eliza pui kit in charit badung pama sel kit in wacha ho awa ding hin solin jingka ni la in chang la sa hin pu sain cherit badung tu don sain cham kha zawa tu kan kit join patkai lagawin Eliza gam lampia gon pi kit in na Jerifa gama mai thai no hinga akiwa na ding lampi akomo kit nai pathin thane na lo pi ta ai chum na ang sang ki phongin chizo in kalmal mur sang a pathin Eliza cho hin pui kit in haudi lo ki het khan na dingin na sata la thanai ta la lo pi ta in achunga lagaw thing na sata na to na vet sa na le pathin di ta phon no na ani mang chakit anai Eliza ani pui hichil hagaw chun tuina nang le ke jong ei man cha no ma asu Eliza man cha banga ei man cha nom kina tu ni nu nga hi pakai hong kit ding lampi sim top ning le vanui pumpi lungthim hels a chon sit lung hai na le hagaw hin khwa ki gut tup sa kit na pathin ei man cha nom kin ai tunia hi chidinga chi gut honam ichu Eliza hin kwa kona in mu dau chu he tuni Bible chang mas pena ka sim no nom chu lukbung som la ni chang som ni la li Jesu Krista kam chang hi ga simiti bin wa ho khungai tu win am hon tu la tu povin at la at povin chang sal la nei povin a hi wangi pathin na mo ko awa nai nong hoi chi wa cha sa ko na lut zo hi lo ham ka so piti ho hi nge wa cha mei mi ho sa nga pathin man lu zo ai si mo hi a ye chu aman a khut ta amalim le mela asim hi mi hoi ya cha pathina su Eliza chu lopi ta le thanei ta charit badung pa ma chu awa dinga wacha ho ahin sol pi hi chi wacha ho chu changlong nei hi povin changla nei jong hi povin sa nei jong hi pove ahin la pathinin wacha sanga manlu zo pa chu awa hingnom dangno na le oiwa na pi no mai a chu imacha nei lo hi chi wacha ho yong chu pathinin awa dinga ahin sol thei ya chu tu da hi asu Eliza hin ku pathina man cha a hi chan ya pui manga chu nang le ke jong pathin ei pui no mai aman le Jesu Kristan hi tin sein John mungup chang som thum la nga na Jesu na za wa ke ma hi hin na chang la ka hi nga nga chu gil kil ta loading chu le ke ma ei ta sana chu dang cha ta lo hil ding a hi an ne le tui do na idang cha wa gil kil jing thewi ai la tunya ai mati apana dang cha kit na loading gil kil kit na loading hin na chang la Krista ma so tunya i hin naw i bul phu di pathin an dei asu Eliza yong chu pathinin hi chia chu aki bul phu na zala chu phat the bu a gil kil dang cha thu sa lo hi aiza bung som thum la thum chang som la gup chu simai le ama chu chung sanga cheng in tin aki hu na mun chu songa ki sim kulpi hiding ne ding chang la ama ki pia adon ding tui jong amu te ding ati Krista a alampi thung lut ho lo si chu pathinin ha sat pet buina pet ipidin mun pe jong le ne ding chang la don ding tui pi jing ding hi ti ki chen ta ei mu sa hi chong le sam le kha buji pan hi tin sei ki in som thum le sagi chang som ni langa na chun khangdong kan hin tun wang ka te ta hi wang mi chon pha ki nung sun ka mu kha pon achil ha te khut dwa pan lam jong ka mu kha poi pathinin ama a kita ta pangjing asu Eliza banga hang san ta le chon phata a thut ta a pakai thwa ding jing ho chu
pathin akhang khanga phat the bu a mul phawin a koi pon dang cha le kil athu sa poi ti chu ki chen ta ki mo hi ima khuwa chung lung ne ka so pitio amos mungge chang som la kha apas som le ni sim tingai le ve bin ni khu chang lung nge tin pa kai pathina se ye hita chu ke man gam sunga kil ka hin lan sa ding chang ha ngai cha na je hi lo ding tui ngai cha na je dang cha na hi lo ding ama wang pa kai thu za nom na kil hong hlading a hi ati e chule amhon tuilin khana kona tuilin khat chule salam apat solam gei amho pa kai thu hol na su le tunga thaile deu a hi wanga amu zo lo dingwa hi ati e ya chu eliza khanga kil ha chu tu khanga haga wa kil kho si ta ong ha ding ki chen ta e ko mo ka so pitio pathin tu ta hola hi mi hi adunga vai su le tunga hung leile jing ding hai ai wanga amu zo lo no phat hung la ding he aje chu wanui pumpi pathin tu ta hol na ding ai kil na sta ong la di heti na ya chu tu nya hi chi din mun na bit ke cha oiwa se le dang no se le pakai asu eliza umpi bunga umpi na ichan thini diwa hi tu nya eliza in kwa ko na hi pathinin het sa num le mu sa nom ine ho ini ki zel kit dingo tu phat nunga hagau thing pi mi ho dinga poi mota character ho so eliza in kwa kona phabe kha inizil kit dewa he eliza le zerifa a mei thainu thusima kon he ani khile tivin lengte khat na bung som na se gina hi in lut divin ka dei jen he changge nai sima salewan chu in pakai thu chu ahinga ong lung tai ipija pakai thu chu ahinga eliza hinga ong lung kit ham aje chu cherit badunga akisial na tui chu kangai ta in ya chu pathinin iji cherit badung chu dal ha a mun chu mai jerifa gamai transfer abol no mai ta he ye jun ki patin lang sidon gama jerifa langa chin hichmuna chung ga chengin ati he betan ke man nang ma na wa dingin mai thai khat thu ka pitai ati he cherit badung na to jerifa na khu aki ka dan ko veleu chen gam la mo mo nge cherit badung hi iwa na hi le south langa mi in jerifa ko northern langa mai tai ya chu mun gam la mo mo hin mun na hi lo be chule chlai samaria phaisi si khona mo de in chlai ko ahap leng pa le azinu in eliza chu gau sap naung lung ding aung sa ya chu thading mat ding a ho na ni ya chu pathin na ma chu mun chum cherit badung la chu ni sial doi yong la tuyong kan pha na chu zerifa langa ko chon phai ding a gut na hi chlanga ko pathin na chi ding ta ni sol la mun chu hi gama gam la na ai le ipiza pathinin zerifa muna chilang mun gam hata pya ko asolai dem ti hi ngai tu ni dinga gilta khat chu e aye chu iwena hi le jezebel kitinu hi chilang zerifa gamlang phoenician town kiti tail sidon gam kim vel apana hung kun nu mai nu ai yong le hi chimuna chu jezebel chu samaria hung jine in hi chimuna chu pathin hona hlem baal hona cha hung tun da mi hon pathin di ta na hona mun cha hung su bu de hichimuna chu pakai la cha pu pathin thim ga eliza chu thading mat dinga hol le kini ya chu pathinin eliza chu jezebel hung kunna gamla chu ki sel han lang hin le ke gamlang ta ipi eliza chu ipi khosana ga ki sel ding ham ta gin cha nei him anei lo ding chu he ja cha pathinin hi chalanga asol dinga chu gin cha no me ya chu zerifa langa mai thainu ko ma chani sole ahim hima betang wo samaria gamsung israel gamla ajung chu mai thai mi dim se ni ai wanga zerifa a zentel mi khat kom khia khela chu pathinin asu pa eliza chu asol hi chu na ya chi bet tingai le zentel mi khat koma in chance a chi chu samaria israel mi hola hi ministry boarding a sol ro ki ji chu chitabang chui cho jesu christian no amain khwani bol chu samaria kim vel da le judea gam kim vel la jesu christian pathin thu seijia ai wanga samaria no mai no to ni khau ki ji chu na zentel no mai ho chongle hi chi tai le sidon kim vel a jong hi zerif elizabeth eliza in mai thai no zentel no mai aki mu pi bongai jesu christian no zentel no mai khat lo pi ta achunga pathin thu le pathin thil bol thina ni phone doi methu mung som langa ho sim leu chun Canaanite nu mai chilai Phoenician nu mai ho in ama chu achan nu chu thilhan ambole ya chu David chapa nei lung sit in ta pakai Krista komas pan pina hong hole an la sei ju den ni pho ti bin azada bin hi jong le jesu jong ama chu ni don but kinin ipiti don bana mi paten acha te ni ban chang ha cho la ui cha pi ngeyam
ati ai wanga khat nu chun a hin don bu na chu alo pi ma jingin wi chan jong apu do khanga anmal ha chu ani ji lo ham tia a hin phon do chu pha chen jesu christ ai hi ta manga ta san na hi Israel akimo khapo ani ti hana ya chu zentel mi ho ta san na li dan chu ki chin ta ni mo hi chlayang chu pathinin eliza chu hi chi zentel mai thainu hi nga chu ata san na alo pi dan pathin het na pa chu phun do na dinga eliza jong hi ai man chai ki dinga chu ki chin ta ki mo chongle jesu christa jong tal le sidan gam ku kim bel a nani to na pen hi ama ministry adinga a khulzin gam lam saw pen ani ki he cho hin hi chu ba chu eliza jong hi chi khulzin lam saw pen ani ki sol ki ne ya chi bet tinga le eliza hin khu ki ti christa hin khu ngan hong hi din nan ki chin ta in mo be de na Canaanite mi Phoenician gam mi Taile Sidon gam mi ho hin Baal hawan lang pathir ane hi uzong le hi chi Zerifa a mai thai nu chung chang ko nai pathin ta sana lo pi ta ahong ki mu ding dan hi Eliza hin khwa ko na hi in mu do diu cho he so le Bible chu da sei na chun hi chi Zerifa khwa chu nang na wa ding ngai mai thai nu khat thu ka pi tai ti ai wa nga mai thai nu chun Eliza wa ding lam nong ker kha ki lo di cho chong le Eliza jong chun pathin a sei nu chu hi chinu mo hi tiong apum her kha lo ni cho yong la pathin thilgun alo pi dan cho ama ti ni so akimu tu to na ahung kholi mo na cho pathin thilgu na ki su tu hi chi da no ni hung ki to chan i mu de na Bible chang jo ga sim lewan chang som na chun hi ti chun ama ke panin Jerifa chi tai chu in ama khu pi lu na kot pi ahung lun phan vevin mai thai nu chu so a chan nom me atisla Eliza en jong ama hi pathinin a hin sol no chu hi tilam het lo hi chinu yong chen hi chi Eliza hi pathin a hin sola ka wa ding pa chu hi tiong a khe di hon lo hi yong le Eliza chu Zerifa khu kel ko dong thuna a hi le numei nu jong ama to ki mutu chat dinga chu anum thei kit na ipi ni bolam thing kang ho ni chom le le di cho mai thai nu yong chen Eliza welcome na to gomen thing kang ni chom le le nge ti di lo cho hi yong le pathin thilgun ki su tu te ne dinga chu na hi chin khu chu ain su tu hani cho ya chu pathin timing thil gun dan wa lo lo pi na Bible ai pathin a timing fail ngai lo cho ka so pi dio Bible a jesu christang pinading athi na ding phat chat ki ti ho jang a bon cha kya prophetic timing ho ki tu su ke leng ima cham lo sing ta le sit gam ban nei cha hi chi pha na hi chi gam hi chi pha na hi chi gam hi ti ho sing ta le anti christ ta bang bana hong ding do ne ti ho timing a se ho bon a fail lo cho hi chu cho pathin thu a hin dan I pathin cho timing ki tu chana na tong hi dan chu ki chin ta ei mu sa cho hi cha chun thing kang ho ne chom le in chu in Eliza ama cho mu phan in ama nu chu a ko win aza ka don ding bela tui them khat chu nei pen tia ne ha ka taw hi ati cho New Testament na Samaria no mai nu ko ma tui thum cho koi ha Jesu Christa hi ki cho na ya chi vet ding ana Eliza hin ku in ki chin ta Christa hin ku lo pi ta hin phun do ding Samaria no mai nu zentel kit hi cha jong zentel kit cho na Mark bung ko chang som li le khat jong di simai le ko hi jong le Christa mi a hi tia ama mina tui khon khat don ding na pi chanu chu ta bia ka sei pi ne I ti na ma jong le ki pa man a san ding chu a chan lo ding a hi gospel ki pan to pa to Eliza hin ku hi ki chen ta ahong ki mu dan chu I mu su ke di ai tu ye thum ki bo se elowin Eliza nong chi en thum be kin na he lengte khat na bung som si gi chang som la khapat som la ni simai le chuin amanu tui dam dinga a chi na hi le ama chu a kowin kang ye na hi chang la kam khat na khona ne hin choi pi than ati ke cho ai ma so bi dio Israel gam su pathinin guzu sa talo chuting ta la kil ha ati lo na ai wanga chu Elizan tui thom ki ni cho hoila chu tui mai dam na tui wang chu akan mang ke le miyo si thidi cho ya chu don ning ho chu kila na thei ding hoilam khat bia cha nei chu ke thei di na e ho gam la jong March April la dung hole tui ha ji cho yong le a ha ji a chu miyo si tui ni lo akim di lo don ning chu miyo si tham khat cho ni ki nei te ji cho na hoila ai jong I hin na ding chu pathina gon ji tho cho hi chapanga chu mai thai nu ko mang chu pathinin tui a hin na ding a don ding cho ni koi pi chu hi thau ding he ya chu Eliza chan hi tui cha thoma bana chang la jong a thom be ki nei a bana hi chala ya Phoenician no mai nu hi Gentile no mai nu hi pian se ya chu in aman as ba kai na pathin hing jing mina ka se hi di cho ivet na hi le Jehovah pathin amin pha ai cho na Jehovah
ti cho ai min phai cho chai Eliza min ki ti pi sei na God is my Jehovah ti nai cho na hi chi ta banga chu hi chalai no mai nu jang hin pakai na pathin hing jing mina ka se hi ti chu ya chu amai zen tel no mai wa nga chu pathin het na khat wang cha ne hi ti ki chen ta ki langai aya chu tal le sidon mi le Israel mi ki to hi ki mat na neu cha cha le ki khut zop na neu cha cha nei wa Israel pathin nang hi het na neu kha kha ne nei tho chu aya chu David in zong pathin hoin sa do na ding le Solomon in hoin sa do ninga chu tail gama kona hiram leng pa holoi ani man cha thing honi tha sa ji cho to ma chani ki hetu pe na iwat na hi le chun amo jang pathin chu a het ma ma kha hi chu kilang a hi wanga chu a het wang wa chu heta ta zo la baal pathin ho kin cho hi ta ma chani chon oi ya chu no mai no chun pakai na pathin hing jing bina ka se chang la ka nei poi a hin bela chang bong khut dim khat le thau theija thau them chawang ome chule ven ka galu na ke mala ka chapa dinga ka sim thene da thing kang hi ka choma hin hi chu kan ne lona ka thi lon ding ai tai an khu kha se ne ya ini zo le thi jing ning ki ti chu ingai twa hele na ha mo ni cho hoi lai ji ki pa na om ding ham na a thing kang chom pe nang ji pi gyal li tam ka ngai tu ji cho hi che pe ta chu Eliza ni pien se ya chun Elijah amanu za ki chahin na se bong sang ka bolta a hin hi cha kon chun ke ma ading chang la neu chain sim ma san lang ka hi nga hin choyin chu le nang le na cha pa ding simin atia a ye chu Israel pa kaijin pathin na seye pa kaijin lei chunga go a hin zo sa ni kho ka sa bela chang bong chu kim loading thau thei jong chu kang lo hil ding a hi ati cho ya chu i vet na hele vet to ka so pi ti ho hi chi mei thai nu ding a hi i chan ya ta sana patip na chu he tam na ai wan chu Eliza hin ke ya ding chang la in si ma sa po po win tia asei amo se lo cho Bible chang chu isim do bong ma chu pakai Israel pathin asei ati cho pathinin asei pathini asol na ya chu hi chi mei thai nu chu hi chan ya cha ta sana patip na theida Eliza in komana bol cho ai bang tu lai mi tam ta in hi chi prosperity picture hon akimat tan ki wa Bible chang hi abuse abol wa ai lo lam ta man wa mi hap chat me na man ki no cho sum hin tu in laya na nation su hin tu in pathin pathina bu ding na phung bo ding tia mi zo la na asum le pa en ai lo go yu si na kang bat pathin thu hil mi tam zo hi cho ta ma ko nai ai wa Eliza in kwai chu hi lo cho pathin a sei ati cho jong le pakai Israel pathin chun lei chunga go hin zo sa ni khu ka sa bela changbong na chan chang ho na ne na chaw kim lo ning thawang kim ta lo ning ta amanu cho a het sai cho pathin mina het sai cho na ki cha lo ding bolin ati ya chu no mai nu dinga chu second thought second step la na dinga chu ta sanalin ta chu nei nga hi ta chu tu ni amanu dim na om ding ga ki sap tong ha sat di dan chu ama hin ka thi ding ai tai ne na cha kho khat bo ka nei heti tu na nang le ke ama lom ta bonga thi pei lom ninga ne le cha ha sa kil ha hi lo cho in sunga ai wanga chu pathinin phathe ei bu na patip na neu chang lunga tam ta i ra suwa pakai phathe na tam ta i chan naw dim se cho ipja soma khat a jong pathina nga phun oi na ki bol ham pathini nei patip mun ati cho van kot ko honal let se na phathe ka bu ding na hi ati ai wang tunin ai wan pathini patip nga powin soma khat pi sanga idei lenge he ki cho na ding lo chu idei wa hi tia chu pathin phathe na hi patip ngap lo hila na hin khui man wa in khuwang lungo zo si chu ha sat gan thin ong lun ting ta le pakai ko ma phun oi na ki bol ke na pathin phathe na ki dong thei him ji lo cho pathin phathe bu na i chan na so pi ta snalin ta hi nei ngai ai ti ki chen ta Eliza in khwa ko na ong ki mu doi so le lang khat ve ki to Eliza jong ji ma cha nei lo hi cho hi chi cho ne lo wa he among ticket thei cho a condition hon dan chu i va na hele ama yong thi chan gia din muna tu mei thai nu jong Eliza yong su ta bang chu hi hiong la hit ta bang te ni chu ki shu tu ho ni cho ya cha Eliza yong chu pathin in ta san na za la hi chan cho in pui long tua hi mei thai nong chu pathin a ta san na pati he chun nu mai nu chun second thought nei pumin ta san lin ta an nei in abana chi pin se Bible chang chi vet na hele chuin amanu Eliza tu sei bong chun a hin bol ta amanu le ama pa chul ain sunga mi te mi tam ta in anevin a hi ati chu
chu in pakai jen Eliza ko ma sei dung zui bu bel le mebel akim tapon thau jong cha akang thei tapo he ti cho pathin lo pi na chang han lang na lo pi mo mong cho ti tu sim hi i ngai to hi le a lo pi dan tai e hon i he chen zo po we i kam mo lo vin i sei i phung do zo po be ni ai wanga thu pi mo mong he na test of faith ki ti hi so pi obedience pathin thu bang ta ma sei ngi na pa hi vet sa na lin pen hi ti ki chen ta no mai nu a ko na ki mu do ai sei ngai na obedience pen cho ai nei pha na chi pi ta ama kiu hilo Eliza kiu hilo achapa kiu hilo bon chawa in sung pumpi mi tam tan ane ve ti cho koi ko hom na ki heta lo cho na pathin phat theina cha lo pi dan cho hi chita bang phat theina pen hi ipiti tia kha thei do ita sandingu chiting ta la pakai thu chu ingai di ka so pe tio sing ta le Eliza chu pi ve san ha e ho denga pakai Jesu Krista character ve san ha ki ta cho numai nu chu church sung elo le ima in sung ve san ha ta cho tunia Krista chu in sunga amma a hi le tu nai thau tui kang thei lo banga chu pathin lagau thing kang ti nei lo tan ti nei lo wa Eliza apuina le a hin khwa puina wa chu tu nia nang le ke wi chu phat theina pathin lagau thing pina i chan le chu in hi che ho zo nung chun ahong hi ti na hi no mai nu chapa chu ahong na tan ana chu alal he jing an hi le ama chu ai sam pe tai athi tai ti nai chun ama no Eliza hi nga vo nang ma pathin mi pa nang ma ika loading na him ka chon sit na gyal do sa ding le ka cha pa that ding a honga na him ati ta cho pathin phat thia bu cho lo pi ta a Eliza om sunga cho ni si a miracles lo pi ta cho hi chin sunga cho mi cho khat waiting la hin khwa hi thil si hung hung thut thut cho i het pha lo i het thei lo a reason i man sa i het thei lo be khana hin khwa thil si lung dim se ne ka so pe teo hi chiting la chimi tam tan a bol khil je a khuti je a tia i chunga hi ipi ha oi mo na ai lo la judgmental mindset ni mi tam ta environment om the ai wangin hi to ta bang thila lun ting le mi min oi mo na lung thim inei masanga hi thil khat zo hi het thim masana phajing he ti ki chen ta gel ngai i chon sit na zia pathin gau sak na mo thun jong hi di lo he ka so pi ti ho khat be ting le pathin lo pi na ki phun the ne denga i hin kwa hi pathinin wang sit na lung ninga phal na jong kot han hi vet sana Lazarus sui mo chala pathin gul pa hi cho achunga wang sina lung theinai sai lo e wanga gin cha lo hela aing kute kin pi lo ta la ama gel pha lo bia na a thi cho ai ma Jesu Christian pi se ya hi chi pathin lo pi ki phun na de ti hi chabanga chu tu nya jong hi in khwa hi thil si lung ai lo ai le ha sat na gen theina igel pha lo be lam chom be khana hung lung thilum jing mi himte gel ding a jong vet si si ta jong ha sat gan thina in khwai tu na wang si na dim se ji he hi tho zo si khat waiting la ka so pi teo pakai thua ka hinam pathin thua ka hinam ti pa chi ki kholing hi chi dung zui ta chi chunga wang si na lung zo si he pathin lung han na je le i pi ham khat ja gel pai lo pathin na lo pi na ki phone do na ding a hi paule tia ki pi ha na nei ma sat ding thil pai mo ta hi ti ki chin ta ei mu do sa ki na he ai le cha chu Elizan pi siam chuina mana manu sa na cha pa chu nei pin ati nei annun a ang sunga apom na akon ni alado in ama na chung nung dana chun apom towin azal khuna alup sa tai chilai pin dan chung nung kiti vet tingai le pathin na gau thing hung kum la na dinga significant lin ta khana ne pangjing sei Jesu Christa tho do zo in jong sei juite ko ma pin dan chung nung akimo to bine la last separate yong cha pin dan chung nunga umai na hi cho ta banga cha pathin to ki mu tu theine ding muna hi significant elo le vet sa na lin ta khana in dan chung ha ne ki mangjing hi chu Jesu Christa hin kule Elijah hin kuwe ki chin ta ong ki mu dan ha cha vet sa nan hi jing ai chu in aman pakai chu asamin vo pakai ka pathin ka khul jin na mei thainu chunga jong hi acha pa tha pi a kona thil si na hin lun sa jing hi ta mati cho aban chu simbiai le chu in chapang chunga chun thumbe akiza in pakai cha kowin vo pakai ka pathin ka nge na hi hi chi chapang pa hin na hi ama a hin kile sa kinin ati cho ya chi vet nai le Eliza chu thumbe zen ta akiza in chapang pa ding cho tawe ti cho consistent ta taw na mong mi ti ki chen ta hi chin ei mu sawi tu ni nung pha na consistent prayer life in a thi chu ki chen ta ei mu sawi i taw na hin hu i tabang pha hi nam
pathin mi hoi ahin khuwa prayer life ane ho hi ivet tingai le very consistent fervent prayer pathin to connected hi jingai hi chen khu chu tu na nang la ki hin khwa jong tu ni nu nga dinga poimo pen ei mo sawai ya cha Eliza cha tawin pakai o cha kowin vo pakai ka pathin hi cha pang hin na hi ama hin kile sa kin in tia tawai Eliza ong dhuna pa na chu hi chin sungai pathin thil ki danga bol jinga tu changya chu chi jingai akidang na chung chora pathin na sata Eliza chu ahin phun do sa gu ki chu hi chu tu nya hi the power and spirit of Elijah ki ti chu athu pi dan alo pi dan pa chu hi chi ya chu izilwa isei phung hai na chin pa kai Eliza o chu ngai pin chapang pa hin na chu ama hong kile kin al do tai ati chu lo pi mo mong hi chi Bible adinga the first resurrection hi chu Bible ahi resurrection based som la niwa lo mai in mi ahi athia kona thodo tu simmo mo som le ni tamang ki mo hi chi amma sa pe nei Krista hong thokin aning vet sa na Eliza hin kwa kona ki chen ta pathina ne phon do ki chu ki mo na aile aban ji simai le chuin Eliza in chapang chu alan ain da na koni in sung nunga apui su in anu hinga apin ahi chule Eliza in amanu za ven na chapa hi ahing tai ati na chuta chun mei thai nu jong Eliza na sei pe jing tun wang hi china bola kon hin nang ma pathin mi na hi ti ki chen tan ka hen chongle na kama na sei do pathin thu na sei jong adi mo moi ti ka he chen tai ati hi chi kyung choila sora patna thau tui changbong changla ki to in sunga tan lo hil dinga pathin phat the ba miracle lo pi ta ne mo jing ai ain la pathin di ta pa chu a he na a he chit nai lo ha a ho hi ta ba ho lam lung ki si na di ta nei tam ti pen chu evidence sum lo hai a hin la pathin a cha pa hin khu chu a hin la kin a banin a hin tho sa kin a hi le hi cha pa chun ama hi pathin mi mo mo in chule nakama na sei do lo si chu pathin thui ti ki chin tan kain mo ta en ti cho pathin in hi chi mei thai nu a ki khel na ding le pathin amu chi na ding mo ma lampi a hin si mi ti ki chin ta ki mo ya jo pathin in ipj Eliza jo cherit badunga kon a hin ko da zarifa a numai nu ko ma chu a hin pui ham ti chu chila hi a mission chu a fulfill dan ki chin ta ang ki mo tu nai nang le ke jong pathin in igil pha lo na mun igin sa pha lo na mun ai ta san patit na ding mun ai pathin in ita san nai apui na dim se nei hian lang jong le lung thoi lo be apakai ta san puma Eliza bonga kal isun po poile eima akona cha pathin mi tam ta hinna thu mu thei ni la pathin di ta mu thei na e man cha na e mu do sak thi na pathin mi a hi dan pathin thim gau hi dan ta i ta banga he na kam sunga thua konin ka he ti cho mi thi na hin tho do na je ho in pakai thu ka he chi ne ati po in na kam sunga kona na hin sei do je ho ati ya cho pathin thwa ki bul phu da alo pi dan ki chen ta emu sa ya cho masai sei bong ma cho mosil elaya cho pathin thu bul hit na acham kim na pa vet sa na symbol hi dan pa chi sei hi cho bonga cho hi chi Zerifa mei thai nung chen Eliza ke pa na cho pathin cho lo pi ta ki chen ta amu do dan cho emu do sa we nai ya cho hi chi tu sima kon hai pathin Eliza hin khwa lagau thing na to na sata apun do dan ki chen ta tha be mu sa ke ba ita san naw su ha na theding sting ta la pathin e ko no o alo pi dan pai mu do theding a chu hi cho ta bang chu e mu do sa oi hi cha chei na dinga symbolic representation ka ichi ti sima ko na ka ga sei do num chu atu sima chun bel ki ti omini chu jar ki ti in hi chi bel chun second Corinthian bungli changs gi simai le ai wang ke hon lei bel hi chi go ka chin hi thilbol theina chu nung ta chu ke ho akon helwa pathina kon zo hi na dinga hi ati sol cha pol label ki ti chu vessels ki ti chu ei ho hi we ichi ita sa mihim te hi ti ki chen ta phun doi chu ding ta le thau tui chuin pi bet sam tai le first melbung som le gup chang som le thum chi simai le Samuel in saki thau chu alan so pitel ama chu thau nu tai chu in chu chinyo kha kon chun pakai thagao David chunga achutai ti so thau ti chun Holy Spirit avet sign chuding tal hi chi Holy Spirit cho ya chengam hi chi label vessel sunga chu cheng na ita saw 1 Corinthian bung som la gup chang som la ko na chu ita saw hi pathin thagao chen na chu hi ati chuding tal chang ha akimu kin in hi ji ti sima chun Jeremiah bung som la nga chang som la gup na thu kamun ke man ka ne na thu chu ke din ke pa na le lungsung thanup nai ya chi vet dinga le chang la ki chu pathin thu vet sa nai chu jong le
numai nu chun thing kang ni ne chome ti cho zon bung som la ko chang som la sigi simai chuin a thing pel ki punin lugu mun chu atiu hebrai pau golgotha tiu mun chu azu ni nei ya chu jesu krista ki khaili na elo ki khat be na thing cross sim na chu thing kang ni ngai na aban ta le in dan chung nong ki ti hi chu sima chang ki mo in hi chi hi pathin alagau thing abu la kon ting le na sata animan cha na mun chon hi jingai ve sana jesu thodo zo se yute hi nga akila in dan chung nonga chuting ta le the last supper na sata pathin lagau thing in na sata new covenant jesu krista ki khat be na le thi na le thokit na mi him tia denga hu ina lo pi ta phun da pathin lagau thing ilawa hu ina lo pi ta na to thending ve sana hi chi in dan chung no chan hi kit jingai hi chu simha ko na imu do chi phem ti nga hele pathini in khu wa he athu thing le alhagau thing kan ti nei lo hila longjing le umjinga pathinin vas le dangno sena ei koinom he ti ki chen tan ki mu in calvary cross lampan jinga pathin lagau thing tha thil bol theina nei ta eliza chunga ki phuma i chungwa phun do nom jinga hi dan chu ki chen ta emu do sa ba nei ya chu hi chi eliza tu simin apum pia jesu krista ministry anato nang le ke dinga hu na na to ki chen ta phun do dan hi cha kona chi mu the hi chi label ta sa a hi pathinin a thu thing le alagau thing kan ti nei lo hila dim set le va se le dangno se ninga pathinin ei dewin calvary cross lam panjinga eliza pui hui jing lagau thing pen ei hoin khwa jong thanei ta le lo pi ta ki phun ning adai ya ju jesu kristan ki chen ta zon bunga chang som ni le kon a nawon pathin le kha bua thu na hol tu ji ve asunga chu tun sot hin na nei zowa na ngai tu je wa hi a hi ni cho chu keima thu dol het du sa jing a hi ve ati ya chu eliza hin ku hi jesu krista hin ku hi in eliza hin ku hi krista mi hu nain ku hi in eliza hin ku hi ki chen ta pathinin ei ko naw o hi nei hi chu ki chen ta chalai munang cha phun do no he ya chu zon bung som chang som thum le ge na chi ve tinga le pathinin ki chen ta se keima nei ta san lo jong le na ki tong ho chang si be hi ta san ti pathin ki ti hi ki muchin hi jong le athu thinga pathin thil ki dang abol hai mi yo sing ki muchin so ke tu na hi chozo si pathin ei ko naw eliza hin ko hi one of the most important figure for the last day pathil hagau thing pui huina dang ichan theini le pathin mi te in na sata hagau thing umpi na puma vanui le sina krista hong na dinga lampi sim tu theini diwa na to mul sun na kil na lopi pen khat chui ya chu jesu kristan hi chi thugu chu lopi ta ma ke man ka su eliza hagau chu ba kai ni kholo pi ta na masa kain sol ding hi ti hi chi eliza sola om pen chu nang le ke i theini na tu na iki gut ding pathi nai de chule a chai na pena apoi mo pena ka seinom chu mai thai nu chu achapa thi in eliza in adom towin in dan chung nunga apui towin pakai hagau thing tha na thomin ama chu akai thowin a hin sa kin nei tu na yang so piti ho hi chi mai thai nu chapa bunga chu na in sunga jong na veng sunga jong na hobung sunga jong khangdong tam pa elo na chapa na chanu elo na sopi na sangam koi ham hagawa thi mi tam ta om ding he hi thozo si ju tu dai pathinin krista a hin na nei puma kai tho tha ki dinga pathinin na sata mangcha dinga alagau thing thil bol thina na chunga na to sa no me hagau thi sa jong hin na pikit theiding le kinep na pikit theiding pathin na mangcha no me chule apoi mo pen kit dingin mai thai nu chapa a hin kit banga chu tu nya hi nang ma hagau hin na le na hin khuwa hi pathin chapa krista chu hinginam isu tu na iki do diwa he pathinin tu ni iki halnaw le iki puinaw phathei bo pe kin han lang pa thria avel ki moto kin te be